Eric Prince rero reka nkubwire hari gihe tujya tuvuga Eric Prince n'abandi basesenguzi cyangwa abandi banyamakuru bakaza bavuga Eric Prince nk'umuntu bazanye ugiye guca igikuba. Ese mwaba muzi icyo Eric Prince ashinzwe n'ikingabo za Eric Prince zizakora? Ingabo za Eric Prince se ntizikoresha amadrone ni wapi bakoresha iki ubutasize wapi baba bari gucunga amabuye kugira agende ingabo za Eric Prince ku butaka bwa Kongo zifite akamaro kamwe n'abasekirite bo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro mu gihe babonye AFCD apana mu gihe ahubwo ndi kubivuga ukagira ngo ni ibirombe byaho byahafashwe oya ni amasezerano hagati ya Eric Prince n'ingabo za Eric Prince yo kurinda ibirombe. Donc ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo bizaba birinzwe n'ingabo za Eric Prince. N'igihe na Tshisekedi ubwo asigaje ku butegetsi kugeza 2028 n'ibintu bimutegereje gutunganya imbere biragoye cyane ku buryo nabo bwabo kuza bakakubwira ngo ibi bintu bimeze bitya turi guteganya kubikora dutya tuzabigenza dutya birabagoye. Ubu Tshisekedi ntago ari kuryama, ari mu ngendo, ashobora kuba agiye kumara icyumweru cyose agenda ari gushaka iki. Ibi bintu ariko nari kubwiye nubwo ingendo za Tshisekedi ubwe yamaze kubona ko ibi bintu bitazashoboka ari gutamporeza. Wari wabona ikipe yatsinzwe ntago ari gutamporeza ari kugenda agisha inama nabikubwiye ubushize kuko hagomba kubaho ibiganiro bire inclusive. Ubu ngubu ari muri Gabon, yarari muri Gabon. Muri Gabon yaganiriye na diaspora, diaspora y'abakongomani babarizwa muri Gabon. Ababwira ko igihugu kigomba kuba gishingiye ku bumwe, ababwira ko igihugu kigomba kuba gishingiye ku kuba abaturage bacu bose bari gufatanya bari gukorana. Ababwira ko abayobozi bagomba kumva ibintu kimwe kandi babibona kimwe, ngo kubw'iyo mpamvu rero bakaba bari guteganya dialogue inclusive mu gihugu. Bisobanuye iki? Ari kugenda yisegura ku bakongomani aho bari hirya no hino, ababwira ko noneho ibiganiro byemewe bigiye kuba. None se reka nkubaza, kuva Goma na Bukavu byafatwa, wari wumva hari ahantu namwe bakubwira santimetero imwe hari ahantu hari strategique Kinshasa yigaruriye hakuye ya FCM Tenseri? Ntahonze. Niba rero ibintu twirirwa tuvuga twirirwa tugira dute, niba nta gace na kamwe karambo rwa FCM Tenseri ku mbaraga ngo tubibone, ngo tubirebesha amaso yacu, abandi baraza bakubeshya. Oscar Barinda wari umuherutse? Umuvugizi wungirije mu bya politike. Wari umuherutse? Numvishije wapira ngo remuretse, numvishije ari kuvuga ngo Uvira bayifite. Uviriri hehe? Mukwaha. Uviriri hehe? Mukwaha. Urakoze. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza mu nyubako ndende hari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 37 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 34. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa_kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu
hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, view ihebuje y'ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 96 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Mwisi ishize umubisha ko Tshisekedi buriya muri uko kugenda azenguruka cyane cyane buriya ngo nka Tanzania ho bari muri gahunda yo kumuhuza na Kabila. Nicyo ari kujyayo gusaba. Nuvuga ngo amaze kujya nko mu bihugu bitatu, yagiye muri Tanzania, yagiye muri za buriya Kabila aracyafite ijambo rikomeye. Gabo Kabila uretse ko buriya bajya bagenda babajijisha bababeshya. Buriya Kabila niwe muntu unanahanganye. Kabila niyo opposition ya Tshisekedi. Uvuye kuri nanga kuko nanga nawe abona Kabila nka boss we. Ndakubwiye ngo Joseph Kabila Kabange niwe opposition ya Tshisekedi. Nta nundi muntu uteye ubwoba Tshisekedi, nta nundi Tshisekedi atinya kurenza Joseph Kabila Kabange, uretse ko yaramunaniye burundu. Kuko afite amafaranga. Yaramunaniye burundu. Yamukatiye urwo gupfa, imitungo yose yarayifashe, bamuciye akayabo kama miliyari 33 y'amadolari n'ibindi, ariko Joseph Kabila Kabange ahagaze bwuma, aracyari wa wundi. Nta wamufata, nta umubuza gutembera, nta ugira gute. Donc Kabange ni Kabange, igihe cyose Tshisekedi akireba Kabange mu maso nta mahoro ateze kuzagira. Nuko bimeze Sam. Ubwo rero reka twizere ko ikintu kirwo mu kanya. Ahubwo nari nkubwiye ngo narindi kukubwira ngo wari rukumbira ngo abanyamurenge n'ubundi nubwo Tshisekedi abari kuvuga ibyo bintu byose turi kuvuga, ariko style n'ubundi hari ikintu bita ko abanyamurenge bari kugabwaho ibitero bikomeye. Ejo bundi niwe muntu twari turi kuvugana ukuntu Tshisekedi ari kwisuganya. Tshisekedi yari ari kwisuganya mu buryo bumwe bwo kugira ngo yongere imbaraga. Ubundi ikintu bita minembwe kuva AFC M23 natwirwaneho bayigarurira na Poezero hariya noneho niho Tshisekedi nuvuga ngo nugucika amabere hariya. Akazi kahise kikuba kabiri, kubyumva. Icyo nita ko akazi kahise kikuba kabiri. Ubu nonaha Minembwe itarafatwa, Kinshasa yateganyaga uburyo yahera za Kalehe na Bukavu ikaba yakuramo AFC M23 bakazamuka bajya Goma. Akazi kikubye kabiri. Ubu byarahindutse, ntabwo ushobora kujya kurwana ushaka Bukavu utarafata Minembwe. Icyo ni cyambere. Urumva ukuntu akazi kiyongereye kuri Kinshasa, byahise bibana ibintu bibi cyane, ntibishoboka nyine, byahise bigorana. Kandi buriya Minembwe ntabwo Kinshasa yayisubiza, biragoye. Bazanye ntuze wamenye ko ba Eric Prince yagarutse. Eric Prince amaze iminsi n'ejo bundi nakoze ikiganiro ndi kubivugaho ari Kinshasa. Eric Prince rero reka nkubwire, hari igihe tujya tuvuga Eric Prince n'abandi basesenguzi cyangwa abandi banyamakuru bakaza bavuga Eric Prince nk'umuntu bazanye ugiye guca igikuba. Ese mwaba muzi icyo Eric Prince ashinzwe n'ikingabo za Eric Prince zizakora? Ingabo za Eric Prince se ntizikoresha amadrone ni wapi? Wapi bakoresha iki? Ubutasize wapi? Baba bari gucunga amabuye kugira agende. Ingabo za Eric Prince ku butaka bwa Kongo zifite akamaro kamwe, ni abasekirite bo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro mu gihe babonye AFCD. Apana mu gihe ahubwo ndi kubivuga ukagira ngo ni ibirombe byaho byahafashwe. Oya, ni amasezerano hagati ya Eric Prince
n'ingabo za Eric Prince yo kurinda ibirombe. Donc ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Congo bizaba birinzwe n'ingabo za Eric Prince. ariko n'ibyo mu duce AFC No kugira bigende bite ibirombe muri Congo byarindwaga n'ingabo za leta. Kandi ibyo si byo, ingabo zirinda imbibi z'igihugu. Uku nguku rero leta ya Kinshasa yagiye itwara inizanira abashoramari batandukanye. Abo bashoramari baraza bagasanga mu gihugu nta mutekano uhari. Ntugire ngo ni muri ibice byafashwe gusa, na za Katanga nuko, za Kasai nuko, za Equateur nuko, za Lubumbashi nuko, za Kolwezi nuko, ni hose mu birombe habera ibibazo biteye ubwoba. Ikindi, ibirombe bya Kongo byinshi Kongo yabigurishije n'abanyamahanga isi yose. Abo banyamahanga rero bereka Kinshasa ko nta mutekano uhari, batapfa kuza, bityo Kongo igahomba. Kubw'iyo mpamvu rero Kongo irashaka gukonvenka abashoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko ibirombe aho biri harinzwe, ndetse harinzwe n'imbaraga zikomeye zaturutse muri Amerika za Eric Prince. Ni nayo mpamvu ujya ubona babizana mw'igikangisho ngo Eric Prince yaje, Eric Prince we ugategereza ibikorwa by'ingabo za Eric Prince ukabibura. Nese Eric Prince ntamaze imyaka 2 akorana na Kinshasa. Yego, ubu noneho yarari mu bice bya Uvira, yagiye no mu Burundi. Nabonye amafoto ari kumwe na Prime niyo ngabo. Ibyo byose biriho, uri kubyumva, ibyo byose biriho. No kuvuga ngo ntabwo ashobora kugenda muri Kongo ngo abure kujya i Burundi, kuko izo ngabo hamwe muho zizajya hariyo ingabo z'u Burundi. Ariko nyuma yuko ahavuye AFCM Ventura agabweho igitero gikomeye cyane. Uvuga ngo ni igitero yagabweho na coalition ya Kinshasa, aho bita muri Katare, Tushunguti, Nyamugari ndetse no muri Kivuka muri territoire ya Karihi. Muri Minembwe ahazwe nka Nyaruhinga ndetse na Mukoko, FARDC, FDNB, FDLR bakoresheje 120 mm mortars and kit 6 drones barashe abaturage. Ibyo byo ni ibintu utabura kumva, sibyo? Kuko Kinshasa ntizigera yicara ubusa itari gukora udutero shuma kugira ngo abaturage babone ko ikiri active, igifite ibyiri gukora. Ariko rwose pe nutwe nyine turi aho ngaho. None se reka nkubaza, kuva Goma na Bukavu byafatwa, wari wumva hari ahantu namwe bakubwira santimetero imwe hari ahantu hari strategique Kinshasa yigaruriye hakuye AFCM Tensere? Ntahonze. Niba rero ibintu twirirwa tuvuga, twirirwa tugira dute, niba nta gace na kamwe karambo rwa AFCM Tensere ku mbaraga ngo tubibone, ngo tubirebesha amaso yacu, abandi baraza bakubeshya. Oscar Barinda wari umuherutse? Umuvugizi wungirije mu bya politike. Wari umuherutse? Numvishije wapira ngo remuretse, numvishije ari kuvuga ngo Uvira bayifite. Uvira iri hehe? Mukwaha. Uvira iri hehe? Mukwaha. Urakoze. Si we nakubwiye ngo burya cyagiye yari yafashwe nabi. Cyagiye Uvira yari yafashwe nabi bitewe nuko banyuze kurira mu kikira uriho Burundi bagenda bikanga. Ubu noneho baturutse ruguru barayigota bayishyira mu kwaha. Buriya ngi ikintu cyakimbwira ko Uvira isumbirijwe. Ntago njya mbimenyera Kinshasa. Ubimenyera aho M23 yafashe ni Bujumbura. Yego. Bujumbura ubu no bataherukaga kuvuga bahita batangira kuvuga. Ni icyo rero kiriho, nuko nk'uko ibintu bimeze bivuze ngo AFCM 23 ishatse gufata Uvira, bwacya mu gitondo amakuru nta n'urusasu rwavuga, bwacya mu gitondo bababwira ngo Uvira yavuyemo yafashwe. Ariko i Burundi habaye iki? Abarundi nubwo ko M23 igiye kongera gufata Uvira ko bose bari kuvuga. Oya, witekereza ko Abarundi baceceka? Kandi none reka nkwereke, waba usumbirijwe kuri aho gaceceka. Umva ikintu kijya kimbabaza, abayobozi haba bo mu ngabo, yego, haba bo mu ishyaka, haba n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu za politiki, nta n'umwe ujya uhuza n'undi. Oya, wowe icyo wita wowe guhuza n'undi ntabwo wakitega mu Burundi. Naho kabiri kangahe nigeze ngo ujye kuvuga ngo ntibibaho. Ntabwo wakitega kuko nk'urugero perezida bitewe n'icyo bamubajije asubiza ibyo ashaka. Umuministiri bitewe n'ibyo bamubajije asubiza ibyo ashaka bijyanye na ministeri ayoboye. Mbaye haga wamubaza
nawe akagusubiza ibyo ashaka bitewe n'uko ari umuvugizi w'ibitekerezo by'abakuru mu Burundi. Ibyo byose rero nta kintu kimwe kiri common bahurizaho nk'ibijyanye na corruption, kurwanya ruswa, harimo ibijyanye n'ibikorwa remezo infrastructures, harimo ibijyanye n'itegeko rijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hari ibijyanye n'ibintu byinshi bigomba kubanza kunozwa kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo babashe gukorana. Buriya uvuye inyuma y'izi ntambara za FCM23 na Kinshasa, ukava muri aya magambo bavuga ukajya muri partenariat strategique, ibi byose ubona bavuga byose bishyize ku ruhande, imbere muri Kongo hari ibindi bibazo byabo. Ibyo byavaho ukagaruka ku itegeko nshinga, ukagaruka kuri ibibazo bya dialogue inclusive, ukagaruka ku bijyanye n'ubutaka Leta yambuwe, ukagaruka ku bijyanye n'igisirikare, byinshi ugasanga nyine Kongo yo n'igihe na Tshisekedi ubwo asigaje ku butegetsi kugeza 2028 n'ibintu bimutegereje gutunganya imbere biragoye cyane, ku buryo nabo ubwabo kuza bakakubwira ngo ibi bintu bimeze bitya, turi guteganya kubikora dutya, tuzabigenza dutya, birabagoye. Ubu Tshisekedi ntago ari kuryama, ari mu ngendo, ashobora kuba agiye kumara icyumweru cyose agenda. Ari gushaka iki? Ibi bintu ariko nari kubwira ubwo ingendo za Tshisekedi ubwe yamaze kubona ko ibi bintu bitazashoboka, ari gutamporeza. Wari wabona ikipe yatsinzwe? Ntago ari gutamporeza, ari kugenda agisha inama nabikubwiye ubushize, kuko hagomba kubaho ibiganiro bire inclusive. Ubu ngubu ari muri Gabon, yarari muri Gabon. Muri Gabo yaganiriye na diaspora, diaspora y'abakongomani babarizwa muri Gabo. Ababwira ko igihugu kigomba kuba gishingiye ku bumwe, ababwira ko igihugu kigomba kuba gishingiye ku kuba abaturage bacu bose bari gufatanya, bari gukorana. Ababwira ko abayobozi bagomba kumva ibintu kimwe kandi babibona kimwe, ngo kubw'iyo mpamvu rero bakaba bari guteganya dialogue inclusive mu gihugu. Bisobanuye iki? Ari kugenda yisegura ku bakongomani aho bari hirya no hino, ababwira ko noneho ibiganiro byemewe bigiye kuba. Ni mu gihe yari yabihakanye avuga ko ibiganiro bidashoboka, ariko ari kugenda yisegura agaragariza abakongomani ko ibiganiro bigomba kuba. None se sympathie, ibi biganiro ko duhora tubivugaho, ibi biganiro bitarimo AFCM23 ko ari nacyo kibazo kinini afite. Aha ari kujya hose hubwo banza wumve ko ariyo condition bari gushyiraho. Bigomba kuba ari inclusive, ntibigomba kuba ari exclusive. Ni ukuvuga ngo niba ibiganiro mwamaze kwemera ko bigomba kuba, kandi bikaba ari ibiganiro bihuriweho n'abakongomani bose, ntawe ugomba gusigara inyuma. Corneille Nanga agomba kuba abirimo. Bavuze ko nimba AFCM23 itume muri ibi biganiro batazabyemera kuko n'u Rwanda ruzaba rwicaye. Ibyo ni ibisanzwe, kuko n'ibiganiro bya Doha nabyo bari barabyanze, kuko bumvaga ko bazaba bari kuganira n'u Rwanda, ariko byarangiye bagize bate, babigiyemo babyemeye. Erega Kongo ugomba kubanza ukamenya ko bitewe n'imitego yagiye uretse bitewe n'imitego yagiye yitambika. Kinshasa bitewe n'imitego yagiye yitambika, nta kintu ijya gukora ngo ihite icyemera ako kanya, irabanza ikacyemera ibice. Ni ukuvuga ngo babanje ko ibiganiro bari barabyanze, ubu none ibiganiro barabyemeye, ariko ntabwo bagaragaza ko Joseph Kabila agomba kubyitabira na FCM23 igomba kubyitabira, kuko bemeye ibiganiro bagahita bemera ko nabo ngabo bazabijyamo. Abakongomani bahita ko bahaguruka na Leta bakavuga bati bigenze biti. Barabanza rero bakonvenke abandi baturage, babereka ko FCM23 na Kabila badashobora kuza muri ibyo biganiro. Ku munota wa nyuma ibiganiro bigiye kuba, bababwire ngo nubwo bigiye kuba none bizabejo, ntibizaba AFC itarimo, ntibizaba Joseph Kabila atarimo. Birangira bwati bazemo babyitabire, ariko abakongomani batarateguwe mu mutwe ko Joseph Kabila na FCM23 bazabyitabira. Niryo banga ribiri inyuma, ntibazereka abakongomani ko abagabo bazabyitabira, ariko ku munota wa nyuma bazaba babirimo. Muri bino biganiro tuzabonayo Nanga sazabijyamo mu magambo make nutaba baramukatiye kumuca umutwe. Niyo mpamvu nyine uri kubona ari kuzenguruka isi yose gutya, agenda Afurika agira gutya, nuko atekereza ko ibi biganiro bigomba kubera hanze ya Kongo. Biramutse bibereye imbere muri Kongo, ntabwo byaba ibiganiro biri inclusive. Haryo ubwo kubera hanze ya Kongo bivuze ko n'ubundi umuntu bakatiye kumuca umutwe cyangwa se igihano cy'urupfu batamufatirayo. Oya, arabyitabira, ntibajya bitabira si ibiganiro bya Doha, ntibajya bajya mu Busisi, ntibajya Qatar, n'ahandi hose Angola ntibagiyeyo, Uganda ntibajyayo, Kenya ntibajyayo. Bohereza intumwa nabo bashatse bakugera, baba bafite ubudahangarwa. Witekereza ko hari aho bagera ngo bahite babafata? Hariya baba bafite ubudahangarwa kubera ko baba bafite mission bagiyemo kandi iri official. Icyo cyo ugomba kucyumva kandi ukakimenya. Bikimeze bityo rero,
uku nguku ubona ibintu kose bimeze ugomba kumenya ko niko Kongo iteye. Kongo igomba kwemera ibyo yabanje kwanga, ntabwo Kongo igomba kwemera ibintu itanze, irabanza ikabyanga bitewe n'udutego yagiye yitega, nyuma bikaza kurangira ibyemeye. Aba ari uko nguko. Hari abakongomani nabonye batangiye gukora analyse, baravuga bati hari umwaka perezida w'u Rwanda